Abusuafo mema mo nyina kwaba eba COVTVGHANA so. Ene yabe PM wo eye Bosontwe district, Lake Bosontwe district. Eye omo MP opanyi na eda screen esu yi. Ye frɛ eye Dr. Yaw Osei Adutwum. Oyo honorable on eye MP for Bosontwe eye district and as a constituency wonom. Na opanyi osan ye former education minister. Na wasan ada ne ho adi so pese o stand for MPP amanyoko no omo presidential candidate no ono so contest brofu yi ono so pese o contest bi nti one Dr. Bawumia honorable Kennedy Japan ene honorable Brian Champon omo edi besi ani gidigidi enya asem ketwa na yemfa sa political side no ento nchen na odinsem bia betudwa a migiri se ehu hia wa wo hwe misisi anase wo tie me because minim se wani je Ghana ho odinsem bia betudwa a migiri se yetie na ye fa sa ansem na ebeboa oman as Ghana oman Ghana yes ama enoma bia yakwo ho wo platform yeso no emwatimi apagya yes enti memi atie sa nkomo ni nyina okopie mu ewo OKFM ho baabi na nkomo de edi wo honom no anohye me na adawo anohye na woni beje ho na aya na da bia meka se ma wo me yenhwe messenger no yenhwe message na eba no tie metie message no ebi kura wo nyada no ebi kura wo nim no nte no ho asem bi kura da ba ne message we de megide se woni ebeje pa now before that no ma menyi ni mfiri so na menkyerɛ okwan we a Lake Road ne mpeso aso ni eno ne one thing na ya medwa ɛwɔ no yes ne mpeso aso ni 8 years ni nyina no wantimi anye hwe an lobby amon homoden ene waya no ma bebre ebe education sector no wɔ ne mpeso aso a bebre scholarships de ene ide bebre ba ekwan na wantimi an lobby onye road minister de ba wantimi an lobby enyuso ne influence no ama ya ntimi ama ye kwan no one MPP regional chairman wontumi ene Asante regional minister former one no onabo samoseme omunyina omantimi amommoden ti da bia metena platform esu a me kasa no nko ade me de betwom asi emfa won be omaye kwan na koduru omaye adura butoja bo omantimi anya nkwan koduru ne de omanya ade yes no kro de e ba akopɛ wanya ade especially ni kromu jache pram so onom no uduru akwan na ye yi kakra but wanya e wasan ko guni nyame no kasai ka wagu akosi nyame ani honom wo de kwa abone ho but yemfa no nto nchem wakopiem ewo OKFM America no nsem bi ode atodwa no na mpese yetie sesia nti men kasa bebre yenko ne yenko tie na yewie a onso betime do adwen kire e de afa platform ne so yes we a positive message nti na mpese ye showcase ewo ha se nti yentie na yemra sesia Aminu amedasa asem no ntam kwa wa Yevene kakra yevene sa me bo mari asme hu anim ane na we de boye nkomo kakra na no ne hu no de bokrata mu wiase nyina to apete se California mine no wo mo ahye wani munyam na obi yesi obi ntichuro dodo matoa na ye de animunyam hye nenam kwan ba so na be pie saa ye fa no nhya ase minua medawase ne mafa kwanya so achia otiefo nyina no ahwefo nyina na California nyame adom enipa ko pie ho mfie ba duasa echini nyame ye adom ye koye adwuma ho kirade wo high school kirenkonta na computer science chirebo mu be ko be mfiedu ekoni mfiedu so no na America aban no din hihye bi ba se omo pese ankrankre se witimi bie school bi a enhihye ne ye kama na wo kire wani so ade hunu se we ne meye na se omo gitumu a ye be ma osika obetimi ade afiti school na se no aye ho adwuma na me nso me ka kire mo se wo mo se be bibini de me free Ghana nanso de broni betimi aye bi amso metimi aye bi so de me krata akoy
And the schools no friends charter schools. Chartered schools, yeah. Some rafi na fiti asiye ba. Ena me some Democrats akoye me ka say me dim proposal koye na kwesi adabi no pa me be kwaso na me ko hwe say dey na esi na me call California Department for Education website na me din wo ho so ma approve say mintimi emi school ni bi. Enu achi na say okọ public hearing. Na okọ school district ne ho uko gina ho live on TV echiro mo say school we na me hyehyɛ ehun faso a ede be ba ama California foni be ma Los Angeles foni na oka ni nyina wie ni agi utumu a na enu achi no ya ma tumi a utimi efiti school na se me call sa public hearing ko gina ho kyerɛ madwen America for penny bi so eta machi e de omanu tumu sa brantie na ni so ade hunu so na ye boa no a daache enkwala no benya ne ho mfaso ampa omugyitu mu ema nyame eye madom 2002 eno omugyitu mu samre me kapa na December na 2004 September ena yebie school no na enkwala oha ebe mu fiti ase na papa me musade minim California yie me te Anaheim yeah me so nam te down in ntia ho oh okay Orange County minim ho yie edi free ho be fa corona de ma ewura Santa Ana ewura waka metete ase se wo California kuruma me friend city for the elites se wa mo bra wa mo bon wo ho no yes so we obi a utimi tena Los Angeles no ni ade na che se udi mu no correct boto mu odu ai eti ye mu bi ho kra bi aba later no me tuba Connecticut na abi ko Texas honey mu ejo honey mu jo because had eti ade ne shewu nkuran sa se bia ka bia meba bia ka meba bia North Carolina and now baby sa Texas wana ma ba ye but wo so be ye no minua ni a me hu ye ene ade a me di tu enipa bia afo ene se wote bia wo mu no ebia eyu ani so se ewanimu de wo da nyame ase se ewanimu de nenso ma unkoduru ba bia obeka se de ma ye ya eye se de wo ka no okoduru California Hollywood na wo hwe ehwabrabo na wo ye teacher ni e America eno anse wo ba kromo atimi hu se me nso me ye adwuma me kire nkonta wo high school America sebe enka wo ba gia tum se ba bia medu ne de me hwe ba bia me free eni ba bia medru de ene nyame wada roma meti he ya na emu mi hu se ade ba ko a mi hu ya ehye mi nkran ene se edurumre bi a wanhwe yi a wo behwe wo mo a ewo wachi no na wo de enumum no akamfo ho amo hu se mehwe o mewo machira ene nyame wo hira me pa na edurumre bi so wanhwe o mewo onim na me mum de na mehwe ne se abrofui ni omu ye bia yenso ye betimi aye bi me no mo kira de no mo ntimi kira de nchen mi o entimi hu se ni omu betimi bia me ye bi enu nti ene mama kokuduro mama nso de me krata akoe se omu so mbeti school a me nso me wani so ade hunu na sabre no nso no na America ba no amma kwanya bi ama omuti ekuo bi ye new designs for career and technical education ni enipa dumiensa ena me headmaster no ohwe me so principal na daruma oyi me ema me koka ho enti California me nko ana me ka ho enipa dumiensa ena omude echina America nyina hwehwe schools ni ehwem hu sa uye ni say school no be papa uye ni say ya ebe papa enti ewie ye no ni a me hu ye no ena kire me say se wo hihye school a samre wo hihye ama nkwara no da achi aye fede a esese wo expose akola bi to engineering enti ho nam started STEM school me school ni the only school a na se wanye engineering na yentumi ma high school diploma ewo America ho started yenko a new designs honest wanye engineering na wuntumi nya certificate nka so graduate ye di shemu ene on se ho de wo tena ho nim ho no wo high school a wutumi start university coursework sure enti yene
Los Angeles City College, any LA Trade Tech, any Southwest College, any Yonkofa, Yankwalano, would do 10th grade, which me started classes at university hall. In fact, university for now, the only lecturers no in school hall. My own bechere Yankwalano. Into engineering, no starting robotics, new coding, engineering courses, no. Na professors na mo LA City College, no. Omo ba me campus o bechere Yankwalano ho. Wow. Enti akwala bi obeba me high school bia no, obewie no. Na okra not less than 30 university credits. Okra university with me call level 200. Enti ye nhihye bia na ye soronko ema ehon kwala no etimi di ye enkwala wo ye engineering. Na ehon no so ade ba akwam ye na ye soronko no say mitimi ma akwanya say wo high school a which means started law classes. Okay. Enti na mo law academy. And I'm saying information technology academy. And also be no. Now utimi ye computer network intimi nye adwuma from high school. Ansa na say medical sciences academy. And you do from 1 or secondary school, we try junior high school 3 years. We do high school now, what choices? Medical science, law and diplomacy. So person we adwuma for international organizations a hane tete wo. And no so any swadi hunu law and diplomacy and swadi hunu and the school be a yes ni wager. And no near di be baby na so fofi antwata. Na me bon pa yesen ka bebe na law and diplomacy no aye high school program and kwala ko no wo ye wo science courses ni nyina ba be sa ye law na fe wasa ye 2 foreign languages sebeya wo wie high school kra na obetimi enye adwuma mu odu entimi nua ye hye school no say a school a school for the future dachi school e man kwala no so yenim za de okan California no adesua no wona nimu nti no yesa eye no say ya kwala bia ba ha bia no yesiesie wo say obetimi akọ university Entubeko community college 2 years na eye na emum wo ba ha de a yesiesie say wo kọ 4-year university no akọ university mu du e wa America menu amete menini enkwala no e kọ Stanford ye kọ yemu kọ school akese e wo America ni nyina fisi etete wo mo sa ene ehu say enkwala yi obo ho obedu junior high school na adisua no wo fom endi sa de a memenda wo be school Saturday enkwala no be school ka ho besua de biem 8 to 12. Wow. And some say who say America or winim. Once American kwala especially blacks and Latinos ni omo pe basketball. Pa. I say umesua. Pa won ko. Oh, nti bi wie won na won say da bi de nti omo pe basketball no recognition. Recognition say obo basketball na school ho bi ebu no. Ya man certificate medal. Okobo basketball 19 weni amom medals egu omuko ayi na no ayi ho no Hollywood kroda den wo no walk of fame ho no on say omode akoya Bryant Kobe Bryant Nesta omode na yeso na ba enkwara ebegina no hu twa picture no enyasem kitwa omo pepa enyasem kitwa enti ho na me kan say memma nkwara nso ani agye ngumesua ho te say de omo ani gye basketball enti no Friday bia ye assembly recognize student of the week every single subject. Now we first semester ye honor roll ceremony. Kwala no omo pass omo GPA wasro no ma pass ye pa and principal honor roll. Now if you are regular honor roll on the road to honors. In the share school America hono peja enwumesua ekọ ne nam sa kwanya no so e na congress for no eka say me congressman or area no congresswoman Odimidin call Congress ye mame abodin krata e ma wuhu sa recognition na e ba ye e ba social media say America amrashe betwam Congress no abo mabaso fi sem de ani suade hunu sronku bi e ba wo nwumasua mu e ma peja America nwumasua no e ko nanim e ma nkwada omuko e ba mi school no omudi ye ababa bia oba mi school akola na oduru high school no oye law enti almost statisa na ye constitutional law jurisprudence ye contract tort any bibia akola ne papa cleaner wo mi school na ya me call no ne ba na wie law school enam exposure unya high school o wie law school papa ne ni age cleaner ne ba no
owie law school oba school na papa na cleaning na nyame aye na dom ne ba no awie law school enti eno ho eni suade hunu ene de ye ene e fa ya ye ka say se mabedi Ghana ngomasua so de ene kwan bia so ye betimi aye niema emudu te STEM na ye East Lagos STEM Academy na ohwe ye eti eno na wo de ba he na fast forward eye den na ado behunu wo eno no eho asem no eduru bi anyame wode ohihye manipo fi se na ado bebo nto awo California bi hia Ghana fo no akere na niso ade hunu ena baby a omude be hia na menso California no MPP California chapter me na me vice chairman enti e ba na chairman na ka kire me se o fire o ka kire me se ye pese wo school ha auditorium ha ne so enipa be hia no doso ti e pese na ado ba be hia enipa oni ala nkyere maten oni honorable Safomafo penifo bi ono mo na bae ena omo bae o be hia e o school no auditorium samre na Ghana for wo other Western US state no Colorado for nu nyina o ma ba ho Denver Colorado ba ya no mu nyina baby ena o mu introduce me no se cratch e den na otimi ya de kesese me hu odwuma ye for why ade ena so na nam no be ka se kire no se da bi kana mu aba so se no ni de nti esa me kam kire ni mu am wie ya no se wa fe o so chi to brofo and also would you consider coming back to Ghana to help me change the education system? And I'm say me din I'm say meba me se me dwen ho na me tiri mu na I'm say papa oni ba wi am free me ja chini abranti a me do me papa kokko ase wasa am to bam nyame di me abeduru ha wo se me yede me samra na mo akire na me dwen ho pam say scary school ya ka kakra anka man ko bi ena osokura no sabi watimi establish schools ama recognition naba it na nke die biem na mepe ena medwe ho miskin school kakra man ko bi nyame ye madoma me ko bi hwe ba bi angumasua de me abeduro nti so obi se ono so de free senior high school ba chire mbu so free senior high school so de ba na America ha so ono aka tena sa America ni so na me free senior high school di kan ba ena fa unim de beboa and me na say baby a me fin de nyame de me akoduro na da Roma na ngumesua so ntino say school ko no we secondary school jase pram so mighty Japan say be kakra wonte mighty ni bio school bia ye kese na body kese ye free ho we say cars na ye super cars na super cars say what super cars there be cars eko enti no say school ni ye kese na body kese na ye de ho akwa ho ni but when say then times no so ka say ko mighty Japan sa no mo serew and no na madam fu bi ono okwa okwa him for the one quite is okwa mfansipem ai na oye adwuma ma me and oye na mighty Japan so say hey me na mtua uska me na mtua e mi fi mighty Japan na ko Kumasi high oh okay e ho na ko 6 for me go do Kumasi high school na ho him say heaven baby am free baby anu makudro no and e ho na me 6 for yes na no ayikura his lordship justice Denis Ejay MC so ba ho o sa hu me enama we yeah enti Kumasi high na me ko wie 6 for na nyame aye madoma ko pi America na me di memre ntoa wona o ye CEO adwuma efo na wo hwe de niam akọ na obi sisa abra Ghana na me dwen ho no o say engumesu ya de me ba because to establish business ko enya sam to me ni ewo California abusuafo for California no so wo fi New York ko California flights minka ofomu 5 to 6 hours 6 hours and something because me kwa me see Phoenix na ma sign afabi enya sam kido kwa no wa it is of Ghana ko London exactly New York kwa na minia enti no nyame ye adonemu nia na edimu ewo mu pa na se na mikohia me pani bi na mebusa na se me nko Ghana na me ntra ha ya Osei Adutwum me can say I say yeah I'm from Dr. Yao. I'll tell you one thing, you've done so well here, but America can do without you. Maybe your country cannot do without you, so I advise you to go.
Wow. Metu for se ko. Na bra o kan sa asem kire ne to makoma so. Se metu for se ko fi se bia na o man de wa nkwa enima beto sini. Na America ha de wa ye dwuma ma ye de nanso o se free mu a ento sini ombeko omanim. Mbeko omanim. Eto makoma so. Ko fie ene me wife busuafo ko sofo ho ne ko kasai e kan se meko na me nso me yesa me kode a ene me nso meti asim bi na me nko se me ko twen na wonyatumi na wafre me meko parliament a nyame adom bosontwefo nso to aba ma me a me de ekoduru parliament enti wo ka ekwa me fa so a me ba ya wow na eye odosronku bi se de minimi bebo me mind dia meko na me free California ha broni be ka me free me comfort zone hey na mako na dia ebetimi aye na se nkwara mpempem bi daachi bi omo nso abrabo ebetimi aye kese asen me de no dia na se mi jai de me ye no na meko na de minim me de koboa say de na minim ene se me baby a me kira de na year round school na ha na ebetu ndin double track no California forecast say high school mfie miensa iswa yenkufa nkomfie nan edan ni ho enom de ba ya omutimi de ensesan soronko bi ba me nipa dodo etimi call schools e California say ne wo hwe presec a ne fankwala be 3000 ne kakra no akodu 5000 ama fibia mfie enwotwe enkunu ya ebei presec etimi a chere nkwala 18000 more enka omuntimi nkoda anyame ya dom a adan dodo ekoho no mu a presec enye double track biem yetimi asisi school foforo edibia bata presec ho hwa abomosu stem bata presec ho ama assistant headmaster of free presec yedna kohwe school no so sebe ye honso baba ese presec ebedrum rebi no yi double track na free ho na ekonanim na jawa onim se ya amanyofo de efre bibi slash and ben politics yenya be ka kire Ghana for say de ye nkrofo ye enye ba so mo ba yo muntwam say na making say no mo say almost 120 days no ebitwam omoya committee ka kire say utwam enye ye nkrofo na de no mo dwene ho ye ni ye enti omo de akọ 2027 na ye no beduru sam na nka twam no ehwa anom si duru ho metwam enti me bo maba so mum so munya akokoduro na de omo kasa afi de ye nye ye enti ebeye de ebeboa oman no na menua eniema yesua o California no yetim de bai e de be share enwumesuam e ma niema etimi ko nanim na wo hwe adwuma a free senior high school na wo ko STEM na wo ko hwe me de STEM no kra no senior high schools no akese no e wo ho na efedie nanso wo hwe junior high schools a ye ne STEM se omutimi yi ebi kire watiefo ya wo ko hwe junior high school a ye STEM a na efekwa niema efe ne se wasi junior high school ebi wo busunu chamba krobebre so na wakodru dwaben na wo hwe dwaben junior high school a ya ye biology chemistry and physics lab ewo ho enkwara di sua no ebe kwanimu pa na adentia amansan ya tumpon akọ omanim eniema kese omaye oma ne wo sika che wo mo asamro benye sika che yen ukohwe Singapore fo Lee Kuan Yew omomampani oba Ghana 1963 na Ghana koye nim papa na Ghana mpuntuo no emu ayedu papa Africa ha ne etoso miensa na Lee Kuan Yew ka kire ne ho se me de baby a Ghana adrei ebeye dia ma me se mini gold any diamond any bauxite na metimi afa sa kwan yi so ma be se Ghana me asa se yentimi nua kokoo enti sa de a me de me woni nipa na metete me nkwala ya moma dwi mu ado no mo nso abeye ne ma kese kra chen Ghana de no
And no 1963 free hako yana STEM education. Almost starting a den. The everything I said nanui. 1960 so. Wow. Started. Omu we no say no. Yenya expertise ye engineering. Starting engineering den. Say baby o medu no. Ye no omo ntem kwan aye tin. Na okohwe nanu ya ye nuanom China fo ya say omo ya brofu yi. China fo. Okohwe late 1970s. Me no dey can late 1970s a champion. Ene Lorenzo. A champion peso or the Nifa. And the fan ye 4th August 1974. 1974 dynamic factory. Name ko factory akonsu sade. Sade. E be kwa kwan so wo. O factory no ade ko. Minia na late 1970s o. Omo president anu odikan. Ne friend den champagne. Ono na okosra Japan. Eno okwenu okohu de Japan for ye no si eh. Di Japan for ye ni. Se won ma dika chen yen kra. No mo so na te mantemu he ya. Enti saade a enso be ye bibi. Odi okọ China eno ne mpanimfo ko hia no se. Afei socialism classes na doso. Ye be ye frimu. Wo mu yi firi wo mu school mu. Eno mo de science ekohie mu. Kola bi ye physics. Yes, science courses. And who so my teacher for any new coin fast chiran kunta yi. And do be called Canada, a be called Japan, a be called US, UK, a quite strong more coin fast chiran kunta. Do buy an after teacher training no mu changing no. And ma stem no ebe shemu. And after or the any swadding who buys obey here 50,000 engineers a year. Hey, we produce 50 no. After then few honor. The next president or buying, or no crowd and non engineer. And was say, or no day, obey 200,000. Wow, middle level engineers. Do a buy, produce you 200,000. Now, there, and one say, the next president, the authorities say 2013 or buying, or no engineer. And drama they are then cry free honor, engineers in Omdon Batrosos. Now, the woman say, woman who says STEM education, the best on mind. Fi se wo see industries na enipa no a omunim de ebesesa industry no wo hoto afidie ba ko fi UK ba ense so sa akoto biem engineers ne betutu afidie no aye China for and ama imitation aye acceptable as innovation strategy wo de faade ne kire no yes say wey na mepe yes mepe the grade we yes oh at the factory no ti say dem ha obey sesi oba koye ni nyina na no enti ena STEM education ye ka say esese ye ho adwuma den na akohwe afia ko big girls na nkwala drone omo ye na tu na besi enti de China for ye no na no ya Vietnam for nso omo ko okun ye mo free mu yi say Samsung Vietnam and wakusi the largest manufacturing plant fi se wo ko hono ma engineers na ohia wo no e wo ho omo produce 100,000 engineers a year. They said here, Oba California, Apple for Ababesi, Ewo Kakraka. Oko Boeing, Seattle, Shishe, Elupino, Ewo. Oh, high-end manufacturing. You may also cost runs. We need engineers. I want to name them. Woman, also also create opportunity for engineers. So we share a dark see a cost on crime. Na inspector no. We need structural engineer our inspection. We need electrical engineer our inspection. Ka edan ba kon cost for engineers so afa wo mo ho ya buying crop for wo mo na inspect no e ko ba du no. And you have to create opportunity for them to work. Na mo ye adwuma no na e page o man no. Minua ade ba kon atem bia meka ene se ehumesua enhihye ye NCP esipi ewa bra de wesua no ye de ye adwuma ama enipa edi yie enti STEM no esipi ewa bra wama womne companies eye adwuma akola wo university no ye internship woni engineers ni bi na eye adwuma obewie no no okwa nanim na afei oman no so ama creative arts
ɛho adwuma sɛ wohwɛ saa bere pa Nigeria fo sika omunya from Netflix na hu sɛ sɛ ye bibi foforo na no me ne omo menti a contact omo yi omo say Ghana no quality no na am say the specification sika bi ase ebo eka bi ase ebo ni enye studios a meet Netflix for specification ni enye movies amansan nyina hwe we have to Nigeria for Jessica enti enye just one side it's a well-rounded education system na utimi ehihye ade a enkwala no nyame ade cha ode ama wo mo no enti wa unim sa American ye gifted and talented education the enti ne gifted and talented education ye nim se wo hwe enipa no a enkwala ya wo mo no emu efiri ohamu abupen ensia ekoduru edu no nyame ama womo achedie bi a eyesronko san kwala no se uyi womo gifted and talented gate na do womo call mo special schools san kwala no daachi womo na sese oman Singapore gifted education South Korea gifted education America gifted education for a long time mo amoye nsentwerefo na woni say Singapore wa musika no one say omaye mathematical bi egusu formula bi egusu who say Singapore for ena omo inventing different way of teaching mathematics a friend Singapore math wow yes enti enka Singapore classroom no na no ye education reform ye dey abaye mathematics no enka Singapore be shrem enkonta unika anka 1+1 unika ntwere 1+1 debi yenye nsa ofa anema mienu se phone ba ko ekura mi ni de ekura mi no obusa nkola no phone se ne kura ho omsi 2 no de ato ho osemo nro no ma draw ba ko phone we no ma draw ba ko we na ma de na ko ma dwimu visual learner wate ase osemo mfa plus sign twentemo how many phones did you see no ma ko twere ho 2 from the drawing in drawing do mani ehu phone drawing nso ma draw ansana wakase what is 1+1 the Singapore math a frame user from concrete to abstract okay because me call ye no me hwe omusika no so na say na sika de we mathematical formula gusus eye de ho and now they tell say hani free any abedu ba bi edu STEM education mathematics engineering e de abedu ha now hwe de Vietnam wo ye nansan 100,000 engineers over 90 million population yenso over 30 million and the South Home, the only 130 something. Yes, 7,000. Let's say a boy home day pa. And she say beer or maybe formula beer or maybe a nya no mudi formula no so. Omudi formula no so. Edoma could drew baby or mumpuntu ayefe. And timpuntu was I emremono. Ne fapim a woman emu du. Na nyangumesu be alcohol. Eyangumesu emakola na dwimu edo a se okọ edition we say free new Bloom's taxonomy ya hyehyɛ baby a ofri enkwala no wo kire wo mo a you just want them to remember afi wo be ko understanding wate ase ana ansa na de wo sua wo betim de IBB ansa na obusa mo question mu odu eba na dwimu timi do na waka kire ne say wo nso be ya de kese sangumesu no ena sese oman wow entimi nua ekwan ya ngumesua sesa oman no amansan bebre omaye factories ayesi akese omanpani kwa menkroma pen so a eni hobio no se ye fali kwan you approach ni ye side develop ye nipa on menua samra ni efre bibi pass no way ai ekwan ni school ho nto pass nso ye mfa eni ye de cut off buy cut off start ye kwa menkroma pen so wa pass common entrance enso wenya aggregate 28 enti afi unkobi ne se o ska kutua o private wono onya ge 28 no call public school e de no nya school kutua private wa kafie samra de bi commercial candidate no onya enipo o ai woni idea wo airport roundabout Mr. Kwatin ni fe no ni school no enti de omu no se yen hihye no ankoyi amayensa enam engumesu na yam pejemu na even Garden City Commercial College yam pejemu entem no na achia ne mui ye koya aniwi ense etoa so na de nkrofo ye ya emam di mfie aduasa
efi developing country ekoye developed no yenso yebenya nisuade hu bi se yeyire ye ho ne ye hye sapo mu nsuo na yetimi pagya ye nkwala ne nyina na ye ne omo etu kwan yi enwomasuamu mu ema omo adwen mu ebie edo na the engineering FM ne the creative arts FM ye the way FM a ye men daache ebeye fe eno ho asem ena minua ye ka se ye daache ebeye fe na emom menyintum se ye de enye yida dabi de ntia ema menyintum sa ne se me be education minister covid time na me course in Barnabas school bi wo osu na akohwe school atetia pansam na osu heya insuo to ane se ye pamon kwala amomko osu the seat of former seat of government woman school ben minister of education as in school bia Ghana ha nenyo yet St. Barnabas bia wo hu first one nenyenyenye say ya ye school no foforo ama school ane ni sin no ye the ceiling fans abom wow enkwara no uniform but tie wow na me copy me wie no na me copy PTA meeting e wo ho se me ni awofo no kuhia ko eni awofo no kuhia na maame bi ebusa yi bi won nkran ne nya yinti no na mante de okae na obusa e na omu kyerem se o se adan na wo asantini wani abrese nkranfo bedi yi na so oh maame ye nyina Ghana for me say minister for education o se ne ba no board tie every fie da no de dinka no be school no e ma ohun se ono so da che ne ba no ebedi yi na ho na me bo futuro ba omo se omo enkwala no afi bia mo mfom nko field trip na ye mo mfom nko Legon omo mfom nko hwe Kimpiski enko wuram no omo mpie no omo hu se nipa bi nso timi ba baabi ebetra ha didi na omo so daache ayesronko na anu ya omo the pictures be kire me de nkwala na ko field trip no fe Ghana nyame ama ya chede a emudu ye nkwala no wa chede bebrebe na se yetimi ya gifted and talented education in fact your cabinet are approving gifted and talented education sa kwala bi o wa chede asronku bi no uhu na entem na wutimi de ko no school e ma okusua bibi sronko wutimi school bi oho no ma wutimi ye gate na bi oho e ma osua ade sronko sa nkwala na Singapore for ehwe wo mo gifted and talented one day nyame abon sa o enu anso o man be hunu no atete ne yie no apagya na koduru ba bia eho kron na daache o mdom nim de sronko no abeboa man o man daache ebe ye fe se ekoso etete mo fra ye niesi industries a ye de universities no eboa wo mo na university ye nhwehwemu no na de onim no ekọ industry num na se wo be ya san hyehyeye no na wa emphasika ntato a antachira enye yie wo se obeye se industry any universities enka bomu a esese industry no enso nya emfaso bi ebi kura abehwe na ne tax en wate so ama no na afei wama universities no so internship na omo ye no womo nso ehuhu mfaso bi se internship no ye o grant bi e de mamo amode hwe etua ho ka na enkwala ne tim ni university industries no eye adwuma on say TVET you start to say you builders TVET labs foforo eye no foforo MVTI schools nyina idi mfidie ko mu ade ba ko efiti ase eye German TVET your friend no dual TVET eno no wo ma enkwala no nkotena school 5 days akwala no kọ adwuma bi mu 2 days ho no woko school woko ye adwuma na waba school 3 days. Me who be wo Copenhagen. Yes. Denmark. Yes. Na say brick lane. Yes. Oba ebesua wa ha. Ni ade wo mo kọ. Yes. Baby a ye bricks no. Na wo mo kọ ye bia. Akora no be school no practical experience but they are na sa abo an say company no hu akola no ye go no afa no. ATTs one house one year. And I started dual TVET. Okay. To dual TVET and yes, I co internship. Who call a Juma and Casa. Na what's our school? When the Oka and a Jumamono. Who banny a trewa, what ya see pepe. If I do brow baby. Then your mom said German TVET, I can say German for the TVET. And yet TVET, I call a repaiso. A TVET innovation TVET, Acolano, a yefidie, was a chefidie, was ye at the cashier. And no TVET e de man ekwa nanimu
enti no ye can TV no eye enkwara no kopama de eye na fidie na ye de pama de no ese ye man kwara nso timi eye se we share engineering but ono awan so bibia mu da eno no o sesam enti mi nua menim se enkomodie ni de ye be ko so adi na emom eni so ade hu eni se mehu bibi se o my Ghana ye dachi be efe enam ne ayitimi yeye mitimi yeye wo bra na me minister o mampani ma makonya ma mitimi yeye a kire me bibi se enye sa high America high Ghana ni am ye America mitimi ba Ghana nso be ye bi wa ha eni so ade hu no mu ye du a wutimi ye adekese a wo ye wi ana wo abo hu ko ha Craftstem Academy na hwe dan esi ho ne nkwala no ne ma omo ya wutimi hu se o man dachi be efe nyame ye adom na ban foforo nso toa so na stem no mfidi omu hiam de ma omo a ye nkwala yi dachi ebe efe a kire me se enisuade hunu sese oman nti eno enisuade hunu ena ma hwe newspaper ya twetwe wo ho ya twetwe ho nom se ye enisuade hunu soronko mehu se oman dachi ebetimi ayefe na me de menyi tum da se ye ntimi mpagya oman ma brofo so dachi mo ma ha no mo beje visa yeso abo mo so dwabi we ko gina line mu na ono de gina window no ono kasa no high school no awie hwe anim say will you return na o hwe anim say anu akasa hwe anim am return rejected e maybe bedu yenso yankrofo betna embassy so awiase nyina no hwe anim say officer ko Ghana hwe anim say akasa you won't return Runi taha na hwe anim akọ Ghana wo ma so mba I medals padok na anu ye hu ade bi mini se wodi ebe ni tiawa ye hu ade bi wo newspaper mu nura soso na na Facebook no ne ade say Dr. Adutwum for the flag bearership of the new patriotic party enkoma ye te ye no eye nokre anaze obi na aka hye wano na anamon 20 say nokre pa e ba ho grad me nim ha newspaper no me de kwoto yeah because I hear that me nananom yes ehun se aha ne na na kan se okwakoye frabera nyame ye na dom a delegates no hu no moba omuhu na nisu ade hu na ye to ma no a Ghana fo nso ehun se Dr. Adutwum ni sua hunu ni nimde na ho brase enti ye de ne kwakoye o mampani amuso de o mampani na me nananom o manya photo a dachi bi o be bo mu dem aka se me nanano no obeye president of Ghana minia de omo no se se nyame ye wadom na wokoduru baabi opagya akoduru baabi na wokohu bibi na obeye bibi a ese okoso na woye ade ne kese enuma nipa dodo enya ho mfaso minia se me coming cross here na hu se photo ababa bi photo fe eboda ho wo hwe nde edi nka beka so obeye wedding na afi okotwira ase ani aka se gone too soon painful exit. What a shock. Me I can't say Ghana you youthful population. Oh, youthful population because people are dying early. In the time graph, what's your portion na a youth na a kakraka na baby a penny for no a kitty. Na Japan there's one more aging population. Okay, America is one more aging population. As I see so in Yamedia Bay, as I say. Yen eboy ho bai boy enkrofo fo ho bai nom dom nim de etim boa mo man eso mutimi enyini che enu nti na wo si hospitals bebreba ehia pa agenda 111 agenda longevity o agenda be manipa trans ya chenti na ye ni abrese eso si more hospitals because enipa no ukwa brochire na wo bosom miensa o doctor hu a no send o message wa man secretary afro bra yehu wache brane nhwe omogye na yare bi amefa ya ase ama yare bi ameka na watimi a transe ache na wo ha se ya no akọ hospital ko do nurse busan sa de na ba ya no aka tren se me be hwe omogye mu o be hwe de mu de o yare mpokra doctor nya ata mo hwe no enu nti na o se more hospitals na doctor fo nya daje na nipa nyare ne afre no aka se brane nhwe omogye mu na yare amenwie nipa amwa nye gone too soon. Si we a minister for health wo dwuma kese pa na se kwamba so nipa befa so e betra se ache enu nti na betu mirika na ne minister for transport akoye dwuma na mo aka bo ama road accidents aye the barest minimum na ekofom
na otimi tu saa nneɛma yi ase a enipa enyina kyɛ na afei ɔman mu ni nyina ka ho abom se ebetu ohia ase. Lyndon Johnson America man mu 1965 ɔno no wɔbɔ ntoa na ɔka kyerɛ ɔman no sɛ yebetu ohia ase enti odi president no he formally launched war against poverty. Southern US said you no ohia oho Hey, wo tu ohia ase ka se etu ohia so ye hia ni kura bema bibi ma de ato bibi adi. na me ko hunu hwitemi I think South Dakota na. Na bi enkrase baby. Africa just hey. Petra. Enti no de omu ne say na omu wo baabi e na oma beduru baabi ye wo baabi na mani so ade hu mu no nyame ye madom a na Fradera MPP for Omada Roma delegates Omada Roma omu hu de Dr. Adutwum betimi de aba oman yi mu na omu ye madom na Ghana fo nso agimi tumu a minua me ka a kire se Omada Roma ye nyina beken adwen abom enipa dodo peso oman ye yi o ye be page oman na free baabi oman pani Mahama de beduro ni apagya na koduru baabi a daachi Ghana ebeye krabehwe Yes, abusianfo we dey madam ase say motimi ajemre na motie eye opanyi sha ase medical ka asembi say because of partisan politics inti ebia ne o ka no kra no wantie ba say utie na not necessarily say bia o support no there be anya say ye show ha because of say your support no there be na mom the message na okura no a message a ebebo my Ghana as simple as ABCD o hwe nsema papa ne de agu for ma me sa ne STEM education no na menim no kuro ni na me nche den hu na de kro kono na Kumasi abehu STEM school etemu na me hwehwe ma na me say ye new reform bi kura abepiem wo eye o man Ghana mu ase na in fact boa eye enkura no because STEM no then science technology engineering and mathematics and STEM no enti no ye tisa ade we ewura nkura ni ma odofo just imagine menim wadwen kire de ha ye nhwe message no what they forget to say oye a former minister of education oye MPP ni oye ho anwan ni yemfa na as an individual eye adwene we ye da ne tirimi we wonu say oman Ghana nkasa sanka ye serious a yenka nokre opanyin we as education minister eni kwan se po sanka esesa no menim say politics there will be about the team never, but there was some key people be here. I was anka ye jawo especially a share nyumo mo ye na tim say we non partisan kra I was see jano nanka otimide o man no ekodu pempen so bi. Yes, tinka president be a oba oton sa frɛ nipa bi a won so ahwɛ no from afar because no ma oye no a different level kra ye hu bi da nanka watimi aboa pini no na watimi ehu nani so ade hu no se bebo oman no nkwa na nya se bia party semuti na ye de bu oman a anka eye honorable doctor Osei Adutwum sanka itimi jano education honom because hwe na wakwadre mu owunimdie pa wo sa side odofo ene me hwe sa video na mse da bi was say mitimi de ba na eye ya hwe fo nso mutie bi na mo hwe bi because ye nyina ye be educate ye na yetimi akoyanim ewo nsusu ebibire ho ne mpeso aso ni o ne mpeso aso ni ye ntina me de yi sa video Lake Road ho ni oye MP for Bosontwe mpeso aso ni ahun sa wo ntimi anwe ne kwan no ana wagya ho ana okọ wo ntimi anwe ne kwan no obeka say na ntide wo anwe ne kwan but the message no okura ne de e education sector ho de odofo superb number 1
Enti no se Ghana eye kuro bi a enye yede politics partisan politics kire hu gidigidi a anka wo se papa we timi dia no education honom ko betimi de akofa ana biom okonwan dodo obeteki mantle na as education minister no wa anchesa but okura eye nimdie pa menim de won so wadwene kire wo de but me de ne meka ne se eye mamemfa ne picture nto so na munhu ne ye oni ye awose etime twimi bi firi papa yi mu eni kwan se ma ne kɔ ne kwa ohwɛ references a ɔde yɛkɔfa Singapore ene Vietnam ne ohwɛ the kind of engineers ne ɔmode ba ne asɛm wɔka no mo se da bia ta aka se ɛyɛ Ghana intimi manufacture bibia de anka se intimi produce bibia yɛ kra ɛde ba because human resource no yɛ lack wa ni sa nimdeɛ no mekai asafo bi a menim omo kɔtɔ saa digital screen a omo de bo asɔre dem ho no akyɛ saa tese kwa da be common kakra omo kɔtɔ de bae no saa digital screen no na omo de project ɛyɛ memory verses ene ɛyi songs omo to nwo asɔre ho a na omo project songs no ne memory verses ne announcement na sefo na omo kɔtɔ bebo demo kakraka omo kɔtɔ no omo to free China ana omo company ni yi Chinese ne ba akɔka ho bae ana obe fixe ye ana ɔkyerɛ nipa mienu wɔ asafonim how betimi ase operate no be connect ama computer no na omatimi dia project ho softwares nyina omo kyerɛ omo ana omo kɔɔ eni na enu nansa ana fort ba ho omo ye kofrewe o ye ni mo bi wa Accra ye ni mo bi wo he omo ye China for na ba no mbetimi ebeye enti ne esofo no ye ne se enem ewo se Ghana as oman sa na ewo se no mebi wo no ma yesua wo sa kwan so ne esofo ye ne se o sponsor asore baba ako ema ne Chinese for no ko om honom mo ko training no intensively mo ko training no seriously pa ana obae no so be kyerɛ boys no asɔre honom ana ma ɔmo ho tɔ mo a ɔman kra ɛyɛ Chinese for na amabi enti wo hwɛ papa yi approach ya ɔde enam Ghana education sector ni ma emposa TVET ya technical year by vocational education year by minimpo da sɛ ɔmo kɔ 3 days na ɔmo akɔ field 2 days ni nyina enye se ekoya attachment o because ni enim ni se ye makwan a yesem nkoya attachment moko attachment bia 1 month na masan aba asa term ni nyina munsi ba bia ba we nso de na wotwe bia moko mienu eba na oka no unwie school ni kura no na ba bia wo ye adwuma no o mahu se wo ye befa wo because ma na no aye adwuma training wa nti o mu absorb wa ye so easily pa we kura better create employment se president na yempe no kura na nimdie ne de o se etimi twifa papa yi mu we oni kwan se yetimi yi ni musa omo pe ba bi mfa na nhye se education minister ho a education ministry ho no ba bia na bepe bi na kowura o se etimi efa ede ne kowura ba Ghana de partisan politics nti aban we mu de nim sa ayeka na mom da achimbi se MPP aban timi san ba de a enye sa nso de a
ɛwɔ sɛ ɔno ankasa ɛpa akonya bi ɛno nso deɛ ɛbɛyɛ drama no ontimi because ohia state institutions no ɔde ayɛ adwuma no ɛna metie saa information asɛ madwodwo koraa na kyerɛ sɛ ɔman yɛn kyekyere ne saa akwa wo yɛdeɛ sɛ yɛtea na kasa tenten yɛn kyekyere ɔman saa akwa yɛ lay foundation free baby yɛ lay foundation from the beginning yɛde adeɛ ne wura nkora na nom de abenyini and so ba Ghana yɛ education Awurade Nyankopɔn David yɛdi agorɔ it's very sad mpanimfoɔ we deɛ ɛyɛ nimdeɛ kakra na mede brɛ mo sɛ yɛn nso yɛntie bi na yɛnhwɛ na yɛnsua biribi kakra ɛmfamfirim na megye sɛ yɛtimi ɛde ɔman ne fa saa direction na ɛbɛboa yɛn yes ɛbɛboa yɛ paa ɛbɛboa yɛ brutal ɛbɛma ɛyɛ human resource no because emre bi about 4 years ago ɔpanyin bi bɛkyerɛ na adwene wɔ platform yi so na debi ɔbaa na ɔka de fa hɔ no ɔka de fa hɔ engineers ɛwɔ Ghana engineers ɛwɔ Ghana ɔka na ma adwene yɛ me na metimi check sɛ engineers sɛ ɛyi KNUST ɛwɔ hɔ yɛwɔ other universities bebree ɛwɔ engineers na electrical engineer mechanical engineer computer science engineers bebree civil engineers nyina yɛwɔ bebree engineers bebree by ne metie na wɔyɛ analysis ne kɔ akyire na wɔkyerɛ sɛ Ghana yɛn produce bɛyɛ 7,000 a year in Krobi 100,000 a year oh my goodness na ultimo sɛ ɛba ne saa na ɛna na ɔka no sɛ Samsung akusi factory no ɛwɔ Vietnam no ɔmbɛhu sɛ yɛde ba Ghana ha sɛ ya yɛbɛnya nipa ana sɛ yɛbɛnya engineers amoma yɛ adwuma no nti yɛmisi factory no bi wɔ ha sɛ menim sɛ tech for ebia afi ne omagya idea common sɛ first ne deɛ na ɔmɔ mechanical engineers ne to da ɛdɛ mokɔ kantanka hɔ nom ɛdɛ mokɔ kantanka ne factory hɔ nom na ɔmɔ akɔ akosua na ɔmɔ bi ɛwɔ hɔ nom ba se deɛ menyɛ sure so mokɔ enti no bon se nipa no obekɔ university na kɔ bibia awie abɛyɛ engineer hwan enso ɛba practicals a onim hwee to be mechanical engineer onim kan ho hwee theory ne nko a very sad ti Ghana de yɛwɔ adwuma yɛ brutal men dada ɛno nti na yɛ akwan yie basa yɛ kwan 3 months na atutu 4 months na atutu because yɛ ka sɛ iskasɛm okay megitum iskasɛm ba nipa na ɔyɛ no ɔnwene ne reputation ho ne credibility ho hia no enti no so yobi a ɔwɔ ho nimdeɛ paa onim sɛ me o person meet standard bi a ye man shoddy work bi so onya onye obeka se o mumpe e bia enkura ni bi mfa mo ba ono no onye ba Ghana ni ebeka se o we contractor kan se pa contract ono no ba be ye kwan a 3 months kura no na atutu ni nyina ye sa no ma we ya I think say ɛwɔ sɛ yɛtimi epushi no mamo na ɔman no timi fa new direction nyesa education na yɛyɛ wɔ Ghana sese ndɛ ne namu ndɛ yɛnamu saa bewie kwa unamu ano abewie kwa bebre degree for nko a nso hwee ne ho a yɛbetimi ayɛ bebre ubeko school we ko adwere nyina ne sɛ wo yɛchu empo wo force no apaase
na wa ebia wa chalk GPA no or second class year upper ho wo do chalk ne say tefa so na ba second class lower wo de ne say no graduate no awie waba system nim oba hwe ni ho ma ni account to trim ko ankasa ko bi wadwuma entrepreneurship ko ankasa ko bi wadwuma entrepreneurship ukowura mu nso a unhunu de awoye wom eni apo ade 1 cedi class 5 cedis ade 5 cedis class 20 cedis sa no mane nyina e fa ho ne free o ye ni direction bi a ye ko ana mo mind ni mo ya den because dollar no e wo form but prices of no ma bebere wo no ma sa na tie bi ante nko ba bia e kira wo say nye dollar na regulate bibi na emom omo tonton no omo na e check no ma Penifo, a bag and a honsema, Ayana areho, but we hope Senoma betimi apija. Into way and sema a year honorable Dr. Osei Adutwum, or your former education minister, and or your MP for Bosomtre. Intino, we not ever to ya. Intino, Medumbesia, na Namaya Doma, Yabesign Eddie Eshiemu. Yes, Yabesign the Eshiemu, Timakramo. Bye-bye. Yes, Simon Mwako Abasronko di ba COVTVGHANA so. Wo COVTVGHANA so no. Ye bota ye ni yenju mediate tiripa ne se. Ye beboa ma mpontu nyuma kwaso ye wano wo Ghana ha se. Ne se enti no. Ye free wo pepa mutu ye hugu montene so kokotwa mpontu nyuma hodo a. Ye kwaso wo Ghana ha bebia. Se ye akwan foforo na aban no ye. Hospitals, airport, interchange, school, market, stadium ne ni a keka ho nyina. Ye ni yenti mwanwaso wo kokotwa se ne dwumade ni sifa ko. Na afei so akwan ne miai wodo wa atete apansam so no ye kotwa se ne ebe ya ebetwe aban no agenesi so na wakwakoye wonom ewo ho ne nso mwa dwumadie foforo a ye san di no wo COVTVGHANA so ne say ye interview Ghana fo e wa abrochi ananse wo man yi mu a watumi adi ye atumpon wa abrabo na watumi akyerkyere ye nkwampa wodo a ye nso ye betumi afaso anya sika ne de ahya business asay enti mema wo rain fi say wo be subscribe to ye YouTube channel ye COVTVGHANA na wemia notification bell ne so se ne ebe ya wo see yen videos aye dropping ni mu ba ko kra